3. rujna 1260. Dolina Jezreela, Palestina. Sunce je jedva prešlo istočni greben. Kitbuka promatra svoju konjicu kako juri naprijed. U tom trenutku potpuno je siguran. Gotovo je. Neprijatelj ponovo bježi. Radi to od zore. Jašu prema otvorenom, odapiru strijele po bokovima, izazivaju prednje postrojbe, a potom se povlače u ono što izgleda kao muškarci koji nemaju dovoljno živaca da stanu i bore se. Kitbuka zna ovaj obrazac. Sam ga je koristio. To je najstarija varka u priručniku stepske konjice. Namamiš vojsku u progon. Pustiš je da te juri na otvorenom terenu. A onda se okrenuš i uništiš je. Svaki zapovjednik ikakve vrijednosti zna kako to funkcionira. Činjenica da neprijatelj pokušava to upravo s njim gotovo je uvredljiva. Naređuje progon. 10.000 veterana Bagdada, Damaska, tuceta gradova, koji više ne postoje, jure naprijed s punim, duboko ukopčanim samopouzdanjem muškaraca, koji u čitavoj karijeri nisu ni jednom bili poraženi u otvorenoj borbi. Ne taktičko povlačenje. Poraz. Taj je pojam za njih bio gotovo teorijski. A onda se brda pomiču. S grebena s 3 strane izlazi cijela vojska. Konjanici, strijelci, postrojbe koje su satima ležale potpuno mirno. Udaraju Kitbukine bokove i začelje istovremeno. Dolina, koja je prije sekunde izgledala kao teren za ubijanje, gdje neprijatelj bježi, iznenada je kutija s Kitbukinom armijom unutra. Zamka se ne samo aktivira. Škljocne zatvorena s učinkovitošću nečega što je osmišljeno, uvježbano i izvršeno od strane ljudi koji su točno razumjeli što će Kitbuka učiniti, jer su bili isti tip ljudi. Neka to odljegne. Ovo su muškarci koji su 1258. zauzeli Bagdad, grad koji je tada imao, prema različitim procjenama, od 300.000 do 1,5 milijuna stanovnika, jedan od najvećih urbanih centara na zemlji, iza zidina, koje su stajale 500 godina. Mongoli su ga zauzeli za 12 dana. 12. Kada su završili, svjedoci su bilježili da je Tigris stekao crno od tinte 1000 knjiga bačenih u vodu i crveno od krvi negdje između 200.000 i 800.000 ljudi. Procjene se toliko razlikuju jer nitko nije brojio. Mongolima se nije suprotstavljalo. Predalo se ili prestalo postojati. I ipak, dolina u sjevernom Izraelu. Rujansko jutro. Zasjeda. Kako se to dogodi? Laki odgovor, onaj koji ćete naći u svakom uvodnom pregledu povijesti, jest da je Hülegu odveo većinu armije kući. To je istina, ali nigdje nije dovoljno. Jer smanjena mongolska sila, čak i loše nadbrojena, trebala je nositi ogromnu psihološku težinu. Gradovi su Mongolima otvarali vrata na temelju same reputacije, prije nego što je ispaljena i jedna strijela. Ime je radilo posao 50 godina. Nešto dublje se polomilo kod Ain Jaluta. Nešto strukturalno koje se tiho nakupljalo godinama. Ovaj Roteiro govori o tim strukturalnim stvarima. Odakle gledaš? Napiši svoju lokaciju u komentarima ispod. A ako si ovdje po prvi put, pretplati se odmah. Jer ono što ćeš upravo čuti jest priča koju je povijest pokušala prešutjeti, ali sjećanje nije dopustilo da umre. Da biste razumjeli što se dogodilo kod Ain Jaluta, morate razumjeti točno specifično, osobito stanje u kojemu se carstvo nalazilo 1260. Jer te je godine to bila fundamentalno drugačija mašina od one koja je terorizirala Euroaziju prethodnih pola stoljeća. Arhitekt posljednje zapadne kampanje bio je Möngke Khan, unuk Džingis Kana, koji je preuzeo prijestolje 1251. nakon brutalnog unutarnjeg puča. Möngke je bio ozbiljan vladar, discipliniran, organiziran i istinski zastrašujućeg strateškog opsega. Pokrenuo je istovremene ofenzive na punom razmjeru u isto doba. Protiv južne Song Kine na istoku i islamskog srca na zapadu. Njegov brat Hülegu zapovjedao je zapadnim frontom. 1258. Bagdad,
1260. Damask. U travnju te godine mongolske konjičke patrole dostigle su Gazu, doslovno Prag Egipta. Tada je Mönke umro. Kolovoza 1259. za kampanje protiv Songa negdje u provinciji Sichuan, najvjerojatnije od dizenterije, mada se navode i kolera i rane u boju, a točan uzrok nije potvrđen. Ono što jest važno jest vremenski raspored. Mönkeova smrt aktivirala je mehanizam ukopan u temeljnu političku strukturu Mongolskog carstva. Po mongolskom običaju, zapisanom u zakonik koji je uspostavio Džingis Kan. Kada bi umro veliki kan, svaki stariji princ krvi bio je dužan se vratiti u mongolsku domovinu na Kurultaj, vijeće nasljedstva. Ovo nije bila sugestija. Bila je temeljna obveza ukorijenjena u načinu organizacije čitavog carstva. Hülegu Kan bio je Mönkeov brat. Imao je izravni osobni ulog u tome tko sjeda na veliki prijestolje sljedeće. Njegov odlazak nije bio neobavezan i kada je otišao, poveo je i glavninu armije, jer borba za nasljedstvo u mongolskom svijetu nije bila politički proces na koji se dolazilo nenaoružano. Iza sebe je ostavio garnizun pod zapovjedanjem svog najsposobnijeg terenskog zapovjednika, Kitbuka Nojane, Najmana Turčina i nestorijanskog kršćanina, koji je bio uz zapadnu kampanju od samog početka. Sila kojom je Kitbuka zapovjedao sporna je u historiografiji. Suvremeni mamlučki kroničari navode apsurdno napuhane brojke. Pouzdanija moderna znanstvena literatura, uključujući Smithovu analizu u Harvard Journal of Asiatic Studies, procjenjuje Kitbukinu ukupnu silu negdje između 10 i 20 tisuća, uključujući armenski i gruzijski vazalni kontingent, jednu mongolsku tumenu, jezgrene konjice i pomoćne snage. Garnizun prerušen u invazijsku silu. Hülege je mislio da je to dovoljno, ne jer je bio nepromišljen, nego jer je radio po predlošku s neprekidnim iskustvenim uspjehom. Ostavljaš garnizun. Garnizun projicira mongolsku moć. Preostali neprijatelji, znajući što se dogodi onima koji se opiru, predaju se iz racionalnog samoočuvanja. Funkcioniralo je svagdje. Zašto bi Egipat bio drugačiji? Hülegu nije imao posebnog razloga misliti da hoće. Ali u mongolskom svijetu formirala se još jedna pukotina koju većina analiza Ain Jaluta posvećuje premalo pažnje. Berke Kan, vladar Zlatne horde, mongolskog kanata koji je kontrolirao zapadne stepe i bio suzerenom Rusije, preobratio se na islam. Bio je bijesan zbog razaranja Bagdada. Rašid al-Din Hamadani bilježi ono što se prenosi kao Berkeov protest Mönkeu. Porobio je sve gradove muslimana i prouzročio smrt kalifa. Uz Božju pomoć pozvaću ga na odgovornost za toliku nevinu krv. Jedan mongolski vladar formalno je osudio drugog zbog pretjeranog nasilja nad muslimanima. Jedinstvo stepe, koje je bila temeljna snaga carstva, pucalo je po vjerskim linijama rasjedanja. Mamluci su to znali. Vodili su sofisticiranu obavještajnu mrežu. Znali su da je Berke musliman koji nije sklon podržavati ambicije svojeg bratića. Aktivno su negovali taj odnos, održavajući diplomatsku korespondenciju sa Zlatnom hordom i pozicionirajući se kao prirodni partneri muslimanskog mongolskog vladara koji je zamjučivao Ilkanat moć. Što je to značilo strateški? Čak i nakon Ain Jaluta, Hülegu nije mogao jednostavno markirati masivnu pojačavajuću armiju natrag u Palestinu. Najizravniji putovi prolazili su kroz ili kraj teritorija Zlatne horde, a Berke ih nije namjeravao dopustiti. U godinu dana od bitke, Hülegu i Berke bili su u otvorenom vojnom sukobu duž Kavkaza. Ilkanat se odjednom borio na dva fronta, protiv Mamluka na jugozapadu, protiv bratskog kanata na sjeverozapadu. Postoji obrazac koji se provlači kroz kolaps svakog velikog osvajačkog carstva. Stroj koji te je učinio moćnim izgrađen je za specifičnu vrstu svijeta. Kada ga gurneš u drugačiji tip svijeta,
počinje se jesti sam. Za Mongole taj je stroj radio na konjima. Ne mislim to metaforički. Mislim to s apsolutnom doslovnom preciznošću. Svaka operativna odluka, svaka taktička formacija, svaki logistički proračun, svaki strateški vremenski plan koji je mongolska vojska ikada donijela, bio je organiziran oko potreba, sposobnosti i ograničenja mongolskih konja i muškaraca koji su ih jahali. Odvoji mongolskog ratnika od njegovih konja i više nemaš ratnika. Imaš čovjeka koji stoji u polju. Za učinkovito djelovanje mongolske konjičke snage trebale su više konja po čovjeku. Analiza logistike mongolskih kampanja sugerira omjere od 3 do 5 konja po ratniku, jedan primarni, ostali za rotaciju. Za vojsku od 10.000 muškaraca to je 30.000 do 50.000 konja minimum. Ti konji trebaju pašnjake, kontinuirano, velike pašnjake. Stepa pruža ovo u praktički neograničenim količinama. Sjeverna Sirija u pravo godišnje doba, marginalno. Ali Palestina, dolina Jezreela, Galilejske brežuljke, to je mediteranska makija i poljoprivredni teren. Stjenovit, suh ljeti, bez dubokih korijenskih stepskih trava na kojima su mongolski konji evoluirali i koje su održavale njihovu legendarnu izdržljivost. Nosivost terena, njegova sposobnost hranjenja životinja, invazijske konjičke sile, naglo pada kako se krećeš zapadno od sirijskog unutrašnjosti u Palestinu. Postoji doista fascinantno znanstveno zaleđe ovog problema 1260. Istraživači koji proučavaju klimatski zapis pronašli su da je masivna erupcija vulkana Samalas u Indoneziji 1257. jedan od najvećih vulkanskih događaja u posljednjih 2000 godina, injektirala dovoljno sumpornog dioksida u stratosferu da uzrokuje mjerljivo hlađenje i poremećaje oborinskih obrazaca po sjevernoj hemisferi nekoliko godina nakon toga. Klimatske studije koje proučavaju period oko Ain Jaluta pronašle su dokaze o posebno toplim, suhim uvjetima u Levantu ljeta 1260. što je konzistentno s postvolkanskom klimatskom anomalijom. Ova hipoteza sugerira da je regionalni kapacitet nošenja za konje bio na niskoj razini upravo kada su ga Mongoli najviše trebali. Zemlja je radila protiv njih na način koji je nadilazio uobičajenu sezonsku varijaciju. Usporedi logistiku. Najbliža mongolska logistička baza bila je u Perziji, otprilike 1600 km na istok. Mongolska domovina u Mongoliji je više od 6400 km daleko. Sve što se kretalo prema Kitbukinoj sili moralo je prijeći taj put kroz planine, rijeke, teren koji je postajao sve neprijateljskiji za stepsku logistiku sa svakih 100 km prema zapadu. Mamluci, njihova operativna baza bila je Kairo, otprilike 400 km od doline Jezreela, spojene priobalnom cestom duž Mediterana. Ravna, dobro uspostavljena, u potpunosti pod mamlučkim teritorijem. Nilska delta Egipta, jedno od najproduktivnijih poljoprivrednih područja na svijetu, osiguravala je hranu za muškarce i stočnu hranu za konje. Svaka milja prema zapadu kojom su Mongoli napredovali, mamlučka logistička pozicija poboljšavala se u odnosu na njihovu. I ovdje moram odlučno odbiti uobičajeni narativ o Ain Jalutu kao o hrabrom underdogu protiv nezaustavljiva čudovišta. Taj okvir nije samo nepotpun. Aktivno obmanjuje o tome što je mamlučku pobjedu učinilo mogućom. Mamluci nisu bili underdogs. Bili su najformidabilnija profesionalna borbena sila u srednjovjekovnom islamskom svijetu. I razlog zašto su mogli poraziti Mongole jest taj što su bili u najdoslovnijem i najizravnijem smislu napravljeni od istog materijala. Počnimo od riječi. Mamluk je arapski za posjedovano. Bili su to vojni robovi, ne robovi u smislu poljoprivrednih radnika ili kućnih slugu, vojni robovi kupovani kao mladi dječaci, tipično između 8. i 12. godine,
od kipčačko-turskih naroda Pontske stepe, goleme travnate ravnice sjeverno od Crnog mora i Kaspijskog jezera. Kipčački Turci bili su stepski nomadi, narod koji je generacijama živio na konjima, čuvao stoku i vježbao jahačko streličarstvo kao spretnost preživljavanja. Dječaci koji bi stigli u Egipat već su znali stvari za koje su drugim vojskama trebale godine podučavanja. Abajidski sultanati Egipta kupovali su i školovali te dječake kao elitne vojnike već desetljećima. Logika je bila jasna. Kupuješ dječaka bez lokalnih lojalnosti, bez obiteljskih veza prema regionalnim centrima moći, bez drugačijeg dnevnog reda od onoga koji mu daš. Obrazuješ ga, integriraš u vojnički redovnički brat. Duguje sve sultanu i svojoj pukovniji. Borio bi se za nju sa žestinom koju novačeni vojnici koji imaju domove i obitelji i nešto čemu se mogu vratiti često nisu imali. Sustav je funkcionirao izvrsno, toliko dobro da su do sredine 13. stoljeća mamlučke pukovnije postale stvarna vojna moć u Egiptu. 1250. Dokazali su to. Ubili su abajidskog sultana i zauzeli prijestolje. Mamlučka vojska 1260. crpila je borce iz iste kipčačko-turske stepske baze, neprestano obnavljane robovskom trgovinom s teritorija Zlatne horde. To znači da su muškarci koji su se borili kod Ain Džaluta kulturno i iskustveno bili bliski mongolskom načinu ratovanja. Mongolske armije tog razdoblja uključivale su veliki broj kipčačko-turske konjice apsorbirane u mongolsku službu nakon osvajanja stepe. Mamluci i Mongoli crpili su, u stvarnom smislu, iz iste ljudske populacije. Kada je mamlučki ratnik gledao mongolske konjičke taktike, nije nailazio na nešto strano. Nailazio je na rođaka onog načina ratovanja u kojem je sam odrastao. Furusija, mamlučki vojni kurikulum, zaslužuje pažnju, jer je ona ono što je razlikovalo mamluke od svake druge vojne sile s kojom su se Mongoli suočili. Kada bi regrut stigao u Egipat, ulazio je u vojarnu. Bio je smješten, hranjen, obrazovan na arapskom i islamskoj teologiji, a zatim neumoreno treniran godinama. Kurikulum je obuhvaćao jahačko streličarstvo statičnih i pokretnih ciljeva na različitim brzinama. Mačevalaštvo zakrivljenom jednosječnom sabljom, optimiziranom za sječne udarce s konja, kopljašenje, jahašku vještinu na razini rafiniranosti koja je daleko nadilazila puko jahanje i, ključno, koordinirani manevar postrojbe, sposobnost izvođenja složenih konjičkih pokreta kao koherentna jedinica, a ne kao zbirka individualnih boraca. Lažno povlačenje je konceptualno jednostavno. Povlačiš se uvjerljivo, privlačiš neprijatelja u progon, a potom se okrećeš i napadaš. Ali u praksi, svaki muškarac u skupini koja se lažno povlači mora zadržati disciplinu dok izgleda da bježi. Instinkt, kada jašeš od neprijatelja koji odapinje strijele u tvoja leđa, jest zaista pobjeći. Održavanje koherentnosti formacije tijekom lažnog povlačenja zahtijeva godine ponavljanja, apsolutno povjerenje između vojnika i kolektivno psihološko čeličanje koje su rijetke vojne organizacije u povijesti ikada postigle. Mamluci su ga imali. Njihova oprema davala im je specifične prednosti u levanskom kontekstu. Teška mamlučka konjica nosila je lamelarni oklop, krznenu hauberku do koljena, stožaste kacige sa zaštitnicima lica. Njihovi su konji bili veći od mongolskih ponija. Uzgojeni od srednje azijskog i arapskog fonda, s više mase i snage, primjereniji za bliske borbene okršaje koji su se javljali na stješnjenom bojištu. Tamo gdje je mongolska konjička doktrina naglašavala manevar, domet i tekući napad na mimoilaznim putovima. Mamlučka je konjica bila izgrađena za blizinu i borbu prsa o prsa, gdje su teža oprema i jači konji odlučivali o ishodu. Geografske topografske stješnjenosti doline Jezreela
činile su upravo ovakvu borbu vjerojatnijom. Postoji još jedan element koji zaslužuje spomen. Rani midfa, vrsta ručnog oruđa s barutom, kojeg su Mamluci, prema nekim izvorima, koristili kod Ain Jaluta. Moderni prikazi ponekad to odbacuju kao zanimljivost, primjećujući da nije moglo nanijeti mnogo štete. To promašuje poantu. Funkcija midfa kod Ain Jaluta nije bila ubijanje mongolskih vojnika. Bila je uznemiriti mongolske konje. Konjički napad, primarna mongolska ofenzivna oružje, ovisi o konjima koji zadržavaju zamah i smjerno koherentnost. Neočekivana eksplozivna detonacija blizu konja, koji nikada nije susreo barut, tjera ga da se uznemiri, zakrene ili odbije. Razbi koherentnost jurišne konjičke formacije i razbijaš juriš. Mamluci su, prema tim izvorima, koristili midfa upravo u trenucima kada bi poremećaj mongolske konjičke koherentnosti bio najštetniji. Ovaj dio ostaje predmetom akademske rasprave, ali neki istraničari ga uzimaju ozbiljno. A onda je tu Bejbars, Rukn al-Din, Bejbars al-Bundukdari. Čovjek koji će biti sultan do sumraka 3. rujna nakon političkog ubojstva koje ćemo obraditi, ali čiji vojni genij kod Ain Jaluta nadilazi moralnu složenost njegovih kasnijih postupaka. Bajbars je bio kupljen kao rob u Siriji, prodan u Egipat i napredovao kroz mamlučku vojnu hijerarhiju do mjesta jednog od Kutuzovih viših zapovjednika. Nakon što su Mongoli zauzeli Damask početkom 1260. bježao je kroz palestinski krajolik, kroz Galileju, kroz brežuljke s pogledom na dolinu Jezreela, kroz isti teren na kojemu će se bitka odvijati. Poznavao ga je onako kako čovjek koji se skrivao na nekom mjestu poznaje to mjesto, ne s karte, nego s tla. Znao je koji grebeni mogu sakriti konjicu. Znao je kako jutarnje svjetlo pada po dnu doline. Znao je gdje su drveće i šikara dovoljno guste da sakriju rezervnu silu. To znanje nije bilo dostupno Kitbuki ni iz jednog obavještajnog izvora. Bilo je osobno, iskustveno, nezamjenjivo. Plan bitke koji je Bejbars konstruirao bio je izviđanje neposredno prevedeno u taktičku arhitekturu. Svaki element terena koji je bio nepovoljan za Mongole bio je iskorišten. Odabran upravo jer je ograničavao njihove snage i igrao u korist mamlučkih prednosti. Ovo nije bila improvizacija pod pritiskom. Bila je priprema. Sama dolina Jezreela nije otvorena stepa. Omeđena je na zapadu hrptom Karmela, na sjeveru brežuljcima Donje Galileje, na jugoistoku padinama Gilboa. To su topografske značajke dovoljne da stisnu operativni prostor dostupan konjici, smanjujući taktičke opcije dostupne Kitbuki i prije nego što je bitka počela. Postava kod Ain Jaluta bila je metodična u mjeri koja govori o ozbiljnom planiranju. Glavna mamlučka snaga, velika većina Kutuzove armije, bila je skrivena na pošumljenim grebenima oko doline prije početka bitke. Bejbars je poveo prednju odredu u otvorenu dolinu. To je snaga koju je Kitbuka mogao vidjeti. I satima ta je odreda izvodila produljeni, provokativni ples koji je izgledao kao ponašanje armije koja želi borbu, ali nije sasvim spremna preuzeti obveze. Napreduje, razmjenjuje strijele, povlači se i reorganizira. Napreduje ponovo, privlači pažnju, mjeri Kitbukine odgovore i troši njegovo strpljenje. Orijentacija doline dodavala je fizičko oružje taktičkom planu. Kitbukine snage koje napreduju prema zapadu suočavale su se s istokom u jutarnjem svjetlu. Rujansko sunce koje izlazi nad brežuljcima iza mamlučke pozicije sjalo je izravno u oči napredujuće mongolske konjice. To je degradiralo vidljivost za strijelce koji su pokušavali pratiti brzo pokretne ciljeve i za zapovjednike koji su pokušavali čitati bojište i procjenjivati formacije. Skrivena rezerva bila je funkcionalno nevidljiva. Ne samo zbog drveća, nego jer je svjetlo bilo pogrešno za gledanje u sjene sjevernih grebena s mongolske pozicije. I na kraju, ovo je, mislim, najvažniji strukturalni čimbenik.
i onaj koji se najčešće nedovoljno dobro razumije. Najmoćnije oružje Mongolskog carstva nije bio kompozitni luk, nije bila taktika tumena, nije bilo lažno povlačenje, bila je reputacija. Pažljivo, namjerno kultiviran, strateški raspoređen teror. Mongolska ekspanzija nije funkcionirala tako da su jednostavno dolazili i borili se. Prethodili su sami sebi. Prije nego bi mongolska armija stigla do nekog grada, taj je grad već primio detaljne informacije, ponekad od izbjeglica, ponekad od trgovaca, ponekad od namjernih mongolskih psiholoških operacija, o tome što se dogodilo prethodnom gradu. Obrazac je bio poznat i konzistentan. Gradovi koji su se odupirali bili su uništeni s totalnošću kakvu je srednjovjekovni rat rijetko postizao. Gradovi koji su se brzo predali bili su tretirani komparativno dobro, oporezovani, upravljani, apsorbirani u carstvo. Racionalni proračun je favorizirao predaju. I Mongoli su išli iz svog puta da taj proračun učine što jasnijim. Pad Bagdada 1258. bio je najspektakularniji izraz ove strategije. Kada su Mongoli uništili Bagdad, nisu samo poražavali vojnog neprijatelja. Slali su poruku svakom preostalom potencijalnom protivniku između njih i Atlantika. Abasidski kalifat, institucija koja je simbolizirala sunijsko-islamsko političko i duhovno vodstvo više od 500 godina, bio je izbrisan za tjedan dana. Kalif je pogubljen. Kuća mudrosti, jedna od velikih knjižnica srednjovjekovnog svijeta, uništena je. Psihološki učinak diljem islamskog svijeta bio je ogroman. U toj atmosferi Hüleguovi izaslanici stigli su u Kairo 1260. zahtijevati Kutuzovu predaju. Kutuz je ubio glasnike. Nije ih diplomatski odbio. Nije ih poslao natrag s izazovnim odgovorom. Ubio ih je. Dao je postaviti njihove glave na vrata Bab Zuvajla, jedan od glavnih ulaza u Kairo, da ih stanovništvo vidi. Ovo nije bila impulzivnost. Kutuz nije bio impulzivan čovjek. Ovo je bio proračunat, javan i reverzibilan signal da odbija ne samo zahtjev, nego čitav okvir unutar kojeg je zahtjev postavljen. Svaki vladar koji se predao, implicitno, je prihvatio mongolsku premisu da je otpor iracionalan. Kutuz je eksplicitno, javno i s punim razumijevanjem posljedica odbijao tu premisu. Zašto je Kutuz to mogao učiniti kada toliki drugi nisu mogli? Dijelom osobnost bio je bivši vojni rob koji je preuzeo sultanat silom 1259. Čovjek bez dinastičke baštine za zaštititi i stoga bez naslijeđene opreza. Dijelom strateški proračun vidio je da je Hülegi otišao s glavnom armijom, da je prozor uski i da će ovo biti njegova najbolja prilika. No ključni dio bio je ideološki preustroj koji je pad Bagdada učinio mogućim. S kalifatom nestalom, Kutuz i Baybars predstavili su mamlučki sultanat kao posljednju liniju obrane islamske civilizacije. Ne jednu državu među mnogima u natjecanju za utjecaj. Posljednju liniju. Ono mjesto gdje se mongolski napredak zaustavlja ili se zaustavlja sve. Taj okvir transformirao je predstojeću bitku iz političkog sukoba u svetu dužnost. A muškarci koji se bore za opstanak svoje civilizacije i vjere bore se drugačije od muškaraca koji se bore jer im je zapovjedio zapovjednik. Dulje drže liniju, primaju više udaraca. Nastavljaju se boriti kada racionalni proračun predlaže povlačenje. Ova ideološka dimenzija imala je izravnu vojnu posljedicu u trenutku krize u bitci, kada su Mongoli probili lijevo krilo mamlučke formacije. Kroničari su jasni da je bitka bila genuino bliska na nekoliko točaka. Kutuz je uklonio kacigu. Učinio je sebe osobno vidljivim prepoznatljivim u sredini bitke gdje je vidljivost značila biti meta. Jahao je naprijed, vikajući borbeni krik. Njegovi su muškarci izdržali. Krenuli su u protunapad. Suprotno tome, Kitbukina, sila 1260. bila je više religijska zbirka
u kojoj je zajednički identitet, služimo velikom kanu, borimo se za carstvo, pucao pod vjerskim napetostima i sukcesijskom politikom. Kit Buka je bio nestorijanac. Njegova armija uključivala je armenski i gruzijski kršćanski kontingent, animistički mongolsku konjicu i sirijske muslimanske pomoćne, koji su u odlučujućem trenutku prešli na drugu stranu i borili se za mamluke. Nije bilo transcendentne zajedničke svrhe. Kada je zamka zatvorena, taktička situacija deteriorirala se brzinom kojom uvijek producira dobro izvršena zasjeda. Mamlučka je konjica stigla s 3 strane istovremeno, što je znači da Kit Bukina sila nije imala zaštićenu os za povlačenje. Sirijski muslimanski pomoćnici prešli su u trenutku kada se plima okrenula. Ovo nije bila slučajna oportunistička akcija. Bila je to ideološka gravitacija, muškarci bez ideološke privrženosti mongolskoj pobjedi, koji su vidjeli priliku biti na pobjedničkoj strani rata, koji ih je zapravo zanimao. Kit Bukini poručnici potaknuli su ga da pobjegne. Odbio je. Rašid al-Din bilježi nešto nalik ovome. Smrt je neizbježna. Bolje je umrijeti s dobrim imenom nego bježati u sramoti. Ubijen je u borbi ili zarobljen i pogubljen od Kutuzovih ruku, ovisno o izvoru koji slijedite. Taj trenutak gotovo je presimbolički. General, koji utjelovljuje čitav etos svoje civilizacije, naprijed, nepopustljivo, odbijajući povlačenje kao dostojnu opciju, uništen u trenutku kada su operativne pretpostavke te civilizacije potpuno propale. Nije se mogao prilagoditi porazu, jer mongolski doživljaj samih sebe nije imao arhitekturu za njega. A sada ono što mislim da je najvažniji uvid o tome, zašto je Ain Jalut bio toliko važan. Ain Jalut nije samo porazan Kit Bukinu armiju. Obrisao je Mongolima najmoćnije oružje, sigurnost. Psihološka dominacija nije vlasništvo armije koja je posjeduje. Ona je vlasništvo odnosa između te armije i svih ostalih. Postoji u umovima onih koji joj vjeruju. I u trenutku kada netko javno i nedvosmisleno demonstrira da se nepobjediva sila može pobijediti u otvorenom polju, mehanizam se obrće. Svaki budući protivnik sada ima podatak. Svaka populacija na ogradi ima razlog za otpor. Svaki grad koji bi se predao ima presedan koji sugerira da bi otpor mogao funkcionirati. Ain Jalut nije samo porazio Kit Bukinu armiju. Brisao je sigurnost. I ona se više nikada nije vratila u istom obliku. Razjasnimo jednu stvar. Mongoli su pokušavali se vratiti. Standardni narativ koji glasi zaustavljeni Mongoli sugerira da su otišli i pronašli nešto bolje za raditi. Stvarnost je da je Ilkanat napravio višestruke ozbiljne pokušaje povratka Sirije i Egipta kroz sljedeća 4 desetljeća i svaki je put pokušaj propao. Prosinac 1260. 2 mongolske tumene uzvracaju, upadaju u Alepo, kreću prema Palestini, povlačenje nakon otprilike 2 tjedna. Hülegu umire 1265. 1281. Ozbiljna mongolska sila prelazi Eufrat, dostiže sjevernu Siriju, poražena kod drugog boja, kod Homsa, od Mamluka, koji operiraju iz upravo onog tipa obrambene dubine koji je Bejbars proveo 15 godina gradeći. 1299. do 300. Gazan Khan, koji se sam preobratio na islam, što ćemo odmah adresirati, prelazi u Siriju, privremeno zauzima Damask. Ovo se često previđa u pojednostavljenoj naraciji, ali Gazanovo se zauzimanje nije moglo zadržati. Pojavilo se i povuklo. Definitivan završni čin. Bitka kod Mari al-Safara, blizu Damaska, travanj 1303. Mamlučki sultan Al-Nasir Muhamad porazil je Ilkanat vojsku. Nakon 1303. Mongoli više nikada nisu pokušali ozbiljnu invaziju Egipta ili Levanta. Zašto je svaki pokušaj propadao? Logistički i geografski problemi nisu nestajali.
Svaka mongolska sila koja je prelazila Eufrat prema zapadu nailazila je na isti problem nosivosti. Isto sve neprijateljskije tlo za stepsku konjicu. Iste produžene linije opskrbe. To su bile strukturalne karakteristike geografije, problemi koje mongolska vojnička vještina nije mogla prevladati hrabrošću ili taktičnom izvrsnosti. Bajbarev obavještajni sustav dao je Mamlucima odlučnu operativnu prednost. Proširio je Barid, mamlučku poštansku mrežu s relej postajama, do stupnja koji je činio tok informacija između Damaska i Kaira za 4 dana, a ne za 2 tjedna. To je značilo da su mamlučke snage mogle biti mobilizirane prije nego su mongolske armije završile prelazak Eufrata. Mamluci su znali da Mongoli dolaze prije nego su Mongoli stigli. Diplomatski savez s Berkeovom, Zlatnom hordom, ostao je funkcionalan i strateški značajan desetljećima. Kontinuirani tok kipčačko-turskih ratnika s njezina teritorija u mamlučku vojnu liniju opskrbe značio je da su Mamluci mogli održati vojnu kvalitetu čak i kroz trošenje. I neprekidna neprijateljost Zlatne horde prema Ilkanatu znači da je svaka veća mongolska kampanja protiv Egipta imala dvofronton problem. Bajbarov sustavno rušenje ostataka križ-arskih država uklonilo je potencijalne mongolske saveznike sa strateške karte. Cezarea pada 1265. Arsuf 1265. Saft 1266. Jafa i Antiohija 1268. Ovo nisu bila čisto ideološki motivirana osvajanja. Bile su to strateške nužnosti. Svaka preostala križ-arska kneževina bila je praznina u mamlučkoj obrambenim liniji, potencijalna premostišna glava koju bi mongolska sila mogla koristiti za zaobilaženje egipatskih obrana ili primanje opskrbe. Bajbarsovim eliminiranjem on je pojednostavnio strateški problem i Mongolima oduzeo opcije koje bi inače mogli iskorištavati. Postoji jedna povijesna hipoteza koje se povjesničari rijetko izravno dotiču, ali mislim da je jedan od najkorisnijih analitičkih alata. Da Möngke Khan nije umro kolovoza 1259. da je živio još 5 godina, završio kampanju Songa i okrenuo puni mongolski imperijalni stroj prema zapadu. Da li se Ain Jalut dogodi na ovaj način? Mislim da je iskren odgovor. Gotovo sigurno ne. Hülegu s punom armijom, bez sukcesijskog pritiska, neograničen Berkeovim neprijateljstvima, mogao bi donijeti onu vrstu mase koja logističke probleme čini preživljivima pukim brojevima. Terain bi i dalje bio nepovoljan. Linije opskrbe bile bi i dalje napete. Ali pri dovoljnim brojevima apsorbirate gubitke i nastavljate kretanje. Ovo je neugodno, jer znači da je bitka koja je spasila islamsku civilizaciju formulacija islamskih povjesničara 700 godina i ne bez opravdanja, ovisila barem dijelom o smrti u riječnoj dolini provincije Sichuan, koja nije imala nikakve veze s islamom ili Bliskim istokom. Bolest ili strijela ili odluka o kampanji u Južnoj Kini pokrenula je lanac događaja koji je završio Kitbukinom glavom na palestinskom bojištu. Kontingentnost je stvarna. Povijest nije priča koja se kreće neizbježno prema unaprijed određenom ishodu. Ona je niz trenutaka u kojima su se stvari mogle odvijati drugačije. Ali, i ovo je važnija analitička točka, priznavajući kontingentnost, ne reduciramo mamlučku pobjedu na sreću. Mamluci nisu jednostavno imali koristi od Möngkeove smrti i bili sretni. Donijeli su specifične odluke kroz više godina koje su ih pozicionirale da iskoriste otvor koji je njegova smrt stvorila. Pripremali su se za ovu borbu dok je ostatak islamskog svijeta bio još u šoku. Izgradili su vojni kapacitet. Gajili su diplomatske saveze. Ubili su glasnike u točno pravo strateško vrijeme. Markirali su prema sjeveru kada je racionalni obrambeni instinkt govorio: čekaj, svaka značajna odluka od 1258. do 3. rujna 1260. bila je ispravna.
Sreća favorizira pripremljene. Kutuz i Baibars bili su izvanredno pripremljeni. Dopustite mi da dam sintezu 6 faktora izravno. Politički vakuum na vrhu carstva, stvoren Münkeovom smrću, povukao je glavnu armiju iz kazališta u trenutku kada je kampanja trebala biti dovršena. Ovo nije bila mala nesreća. Bila je to strukturalna ranjivost u carstvenom političkom sustavu. Radikalna strateška prekomjerna ekspanzija u teren i klimu koja je degradirala svaku komponentu mongolske vojne sposobnosti, zdravlje konja, logistička održivost, operativni prostor potreban za karakteristične taktike. Levant je bio pogrešno okruženje za mongolski ratni stroj. I do 1260. ta se nekompatibilnost nakupila do točke gdje je Kitbukina sila operirala pri ozbiljno smanjenoj učinkovitosti i prije nego što je bitka počela. Protivnik koji je bio kulturno, taktički i iskustveno gotovo jednaki. Mamluci nisu bili drugačija vrsta armije koja je Mongole nekako neutralizirala superiornijom tehnologijom. Bili su slična vrsta armije, stepskog podrijetla, konjičkog središta, trenirani u istim taktičkim tradicijama, s institucijskom disciplinom koja je odgovarala ili premašivala Mongole u specifičnim zahtjevima bojišta koje je Baibars osmislio. Bojište odabrano i pripremljeno za eliminaciju mongolskih prednosti. Topografske stješnjenosti, doline Jezreela, ogolile su Mongole od operativnog prostora koji su njihove taktike zahtijevale i kanalizirale borbu prema blizinskim konjičkim okršajima gdje su mamlučke prednosti u opremi bile najodlučnije. Lažno povlačenje, Mongolovo vlastito zaštitno oružje, izvršeno protiv njih od strane neprijatelja koji je posjedovao i taktičko znanje i postrojbenu disciplinu da ga uvjerljivo izvede. Ovo nije ironija. To je logična posljedica borbe protiv protivnika napravljenog iz iste borbene tradicije. Slom psihološke invincibilnosti, kolaps Mongolima najmoćnijeg oružja, sigurnosti vlastite pobjede i očaja neprijatelja. Jednom slomljeno, ovo se nije moglo popraviti. Podatak je postojao. Predložak otpora bio je uspostavljen. Svaki faktor zasebno bio je preživljiv. Zajedno, u ovoj specifičnoj kombinaciji, u ovom specifičnom trenutku, bili su fatalni. I zatim, najdublji ironijat. Ilkanat, dinastija koja je uništila abasidski kalifat i islamski svijet, dovela do egzistencijalnog kriznog trenutka, preobratila se na islam unutar jedne generacije od bitke. Gazan Kan, vladar, koji je napravio posljednji ozbiljni invazijski pokušaj 1303. bio je i sam musliman. Civilizacija koja je došla uništiti islam, završila je unutar njega. Mamluci su vladali Egiptom i Levantom do 1517. kada su Osmanlijeve armije uništile sultanat u bici kod Ridanije izvan Kaira. 257 godina. Izgrađeno na jednom jutru u rujnu 1260. Ain Jalut nije dan kada su Mongoli bili poraženi od superiorne sile, to je dan kada su naišli na ogledalo, vojsku izgrađenu iz iste stepske tradicije, treniranu u istom taktičkom jeziku i predvođenu zapovjednikom koji je proveo život učeći teren na kojemu su se imali boriti i otkrili da su njihova najmoćnija oružja funkcionirala u oba smjera. Lažno povlačenje, psihološka dominacija, sigurnost pobjede, sve preokrenuto i upotrijebljeno protiv njih s preciznošću onih koji su ga razumjeli iznutra. 6 faktora, jedan ishod i svijet koji se kreće po potpuno drugačijoj putanji zbog toga.